Marine Le Pen ass Gëchter vun engem Appellgericht zu Paris kondamnéiert ginn Mesi plankt ma Modell op d'Kassatioun ze goen an ass der firlefech ewer Kandidatin an de Präsidentschaftswahlen a Frankreich am April nächst Joer fir de Rassemblement National. Mit dozwa weiter international Norrichten vum Petzberz. Et gëtt dem no näst Joer e feierten Olaf vum Marine Le Pen fir an den Élysée ranzekommen. D'Appellgericht zu Paris huet konfirméiert, dat sie fir de rechtsextreme Rassemblement National 2,8 Millionen Euro verontreit hat. Mais un de grossen Ambitionen ändert dat nächt. J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Ganz ewwen persélichen Ordre du Jour vum Donald Trump singen Passage NATO-Summit zu Ankara an der Türkei steht, alle Moscheien no all Konsens mat de Partner vun der Allianz ze verhënneren. Spurien ass een hoffnungslose Fall. Mir wëlle keen Handel méi mat Spurien, ech will dat aufschneiden. Spurien as e schlechte Partner an der NATO. Sie machen net mat, sie bezuelen net, ech will neich mi mat Spurien ze dienen, mir stoppen alle Handel mat Spurien och kein Visite méi. Mittlerweile dirft e Büro, dat den Donald Trump informéiert hunn, dats dat net méiglich ass, well Spurien Deel ass vun der EU an die erratech Deciioun den Handel mam gréste Partner weltweit géif op enen bringen. Och Grönland hett d'Weisthaus nach ëmmer gre fir sich, och do natilech Kennerkor vun der Premierminister Mette Frederiksen. Teheran, wo der schon mi einfach affer aus dem Friedenshof kommen ass Washington firlefech erausfleicht bis iwwer Moor. Ech menggt as River, Ech will neich mi Martinen ze din hunn, si knascht. Wëser wat dat das knascht, si krank, si gefauerert vu kranke Leiit as si Baseleit voller Gewalt. Gevor op der Insel Manhattan zu New York 37 steckecht Gebäi an der Operschaft vun der Grand Central Station, der Gar vun New York riskiert an de Kop ze fallen. 2 Seilebahnen an sie geknickt 21. an 22. Stackstruktur. Ass net mi stabil Stecker vum Bau sind an der 42. Stroos op den Trottoir gefall, an de Quartier gouf grossräumig evakuiert an aufgesperrt.